Colomaklis chavilesil liqaqua Jesucristo hoxi baom San Lucas. Sa chiklishkwakpo, ni Ángel Gabriel kitaklak xban Dios sa junta na mitre Galilea, Nazaret chikawa. Likin hun ituqish ak tsamambil xban hun likuin a Jose xkawa. Yo la jenak sa xyanqeb diralash kahol lak David. Uch María xkawa lituqish aan. Nakiok li Ángel ikin kishiere. Sa tashak salachor, no jenakatchi santil usilal, liqaqwa kwanakiki. Lish María kisach chol chirapingileb li atin ain. Utkiok chishkosh lankil. Karuan chash jala li sail cholehil aan. Tohanak hikiyekre shban li Ángel. Machikwak María, shbanak, usilal shattaw rikin liyos. Tatkanak sa juam, utakwang kunak ulaan, Jesus ta kechok shkaba. Ani max kwankil, utralali ni makwal tishkabain. Liqaqwa Dios, tishkere lishkoharipa lakdabi, lishchukwa. Ta agua bejin sa shben li rochoch la Jacob, shikunilik. Ulishnimal agua bejiom in atalak ta osok. Kishkelish María reli Ángel. Champutronak dakwang kain, shpanaking anin nawrukwing. Kichaok li Ángel ut kishtiere. Di santil musibes ta chel sa apen, ulish kwankili ni makwalios ta moelang kagwe. O kanak santaklik ulal ta jola kagwikin, utralali Diyos tishkabain. Keretal, dish Isabel akbi, lakwech alal, shkana sa juam sa shtishilal, utanakwan, akwan sa shwakshpo, linkana alang ni keschere. Shpanak maka chaah chiruli Dios. Ut lish María kishtie. Kwikin la inch mos liqaqwa, chiush kwejo la kwatin. Ut li Ángel kierikin ut ko. Ratin likakwa, Insan lokal pakwa.